Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih menitip kepada kita semua, yaitu umur. Semoga umur yang kita manfaatkan sekarang menjadi umur yang berkah, umur yang bermanfaat kepada orang lain, umur yang bermanfaat kepada sesama kita. Selawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan al-sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah. Tahun depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.